Ikaba mutla pencot no ikaba ngimila shna. Kinong Ilam jong ki seng Synroplang ka Regional Democratic Alliance lan RDA ka bukentup ya ka seng United Democratic Party bat ka seng Hill State People's Democratic Party kila pelong ka jeng Ialap election ha ka shnong Markasa ka bedai hapo ka Mauthat Raishan Constituency Eastern West KHASI Hills District ban panjing Kyrtong ya Kyrtong ka seng ubat Robertjune Kharjahrin ha ka ni ka Lok Sabha na Shillong. Aba ai jingkren hagani ke sengi uba Robertjune Kharjahrin ulakular balada ki penjob ya u unwanra e karoi ke par bat kumjo ban weng ya ki babon ki jing e hakari KHASI bat jaintia ulakar pat ru ya ki pait ba begin shimkhia ban yami renti ban tap ya ka vote ke badai ke hok ka jongki Asanran lang ya uba Kharjahrin do MLA Barim ka Mauthat Raishan uba Brolding Nongsiet bat unong elam ke seng UDP uba Metba Lingdo. Hindon kam yang hijin kersan bejoki. Selesai yang belong, bausnya masa kedai hadin bagi MLA dan buron bejongi kira pas ya tak habis solution. Bampen terekam no yang KLP, UMP dan buron bejongi umaltin sempala, uai kubor bahana kata KLP kelarin tan, kalau tek kumbang ipa yo punya. Bamtet ya kagul sang gul bejongwei, uni UMP jongi kernet kala ya kagul sang gul bejong. Jendau, jemriu. Kajak dulu, nak beli. Utau MP yang cakap boleh jesak dalam tajam ni, kemudian boleh jesak dalam tajam ni. Cua bangkut nak, katanya juga parlimen. Pula semua tu upang hak anuan dia, show pipe back. Bampan singkersan, saya syukuran kumba apa nilai pun sekian sepang KLP. Itu pindang sannya.